настольный спортивный ойнуларга иккистегөлүн чемпионаты ыттыбыт. Манна бихеха бу улустагы инвалидтер обществолардан, пахарактарынан мөлтөктүккөрөр, уна кунгактарынан истебеттер обществолардан барытача онча киһи болан ойнуга кытыннылар. Ойнубут сүрдәк сәргәхтик, тәрәһнәхтик аста, бикет тачылар бут олыс астынан үйрен көтен тарқастылар. Бүгінгі ойнубутуар Руслан Ремеевич Федотов сүрдәгін өйен, онна күйіз көме болын көмілісті, ол күрді қас білді, кіт тачыға білді тұхынчалақ, суммалақ сертификатынан күйіз көме болла. Онан биги Руслан Ремеевичка улустағы кейін библиотека онна бу тәрияттер аттартан сүрдәгін мақтана бұд. Білетен әттеқа биги бу проект бұтынан алма сәрген бамтан тоғын тата қатығынчаны ылбып бұд. Ол күрдік биги барыта сәтте настольный ойнуны ылды бұд. Москва күрдік сеттен айыннан кәлілер. Бу айыннан кәлілергер бигиға әмет бу кәлер сумматын төлөбөрүн бияка Алексей Накентьевич Нестроев майселенетин баалыга күскеме болбута. Онун мени бии түгеннен туганан Алексей Накентьевичка барга мактал тылларын этебит. Библиотека бүгүн остованууларга экисиритин терехим болду. Жаккыла көлбутта онна матрешка ден көрүндөргө. Тон бининге тургуна мен аспысырыга бирире көрүнгө үс болбутун бөхөрүгө үс көрүнгө бастадым. Оны аны бүгүн бараханер хетте көрүнгө маннык ойнуларды тох болукту. Бирактыхи болуктах, оны мен күскө билимнен эмете. Оны техникаларынан элбек көрүнгө бастыйат эмете. Маннык курутун бола турарыгар багарабыт. Оны библиотекаларга мактап. Нахан тирехина ойнулар келен нехленнен графын багарабын. Библиотека келеңит, кам багарар, каны бар биреме келеңит, кыттаңыт ойнан биягатын колонон көрүнген ыңырабын. Бүгүнкү тирехинге бу бастыгытын келен кыттандырабын ыкты. Ашу тирехине бит мандык какаханда хуга. Вот. Үчүгөйдүк астыттан тугунан темеккенлерин билбетим кынан барымтык кихихин үйренен түсеп. Оннатты. Өссөдө көлүң оттан көлөн жарыктандаккатты. Үйренен баран. Салкы кихи кыттын сөпө биттен. Темекке кийдим.